Deca su naša budućnost. Njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina od Srbije, uvek su nesebično pomagali deci bez roditeljskog staranja širom naše zemlje, kao i Republike Srpske, da odrastaju bezbrižnije i srećnije. Svake godine, od kako su njihova kraljevska visočanstva došla u Srbiju 2001. godine, organizuju božićne prijeme u Belom dvoru kako bi pružili pomoć deci, zajedno proslavili najradosniji praznik i učinili taj dan nezaboravnim. Proslava je namenjena deci bez roditeljskog staranja, deci sa invaliditetom, romskoj deci, deci izbeglicama i interno raseljenoj deci iz celog regiona koje se pridružuju njihovim kraljevskim visočanstvima u stvaranju najlepše božićne bajke. Prelepo dekorisan Beli dvor stvara magiju ovog svetog dana. Svaki put, kada deca dođu u Beli dvor, uživaju u dečijem horu iz Šapca Sveti Jovan Bogoslov, a za zabavu su zaduženi Deda Mraz i fenomenalni mladi umetnici. Radosni zbog poklona, koje tog dana dobijaju, znaju da su voljeni, da neko brine o njima i da nikada neće biti zaboravljeni. Njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina, uvek se raduju okupljanju dece, znajući koliko je za njih ovaj dan važan. My wife and I would like to thank all the members of Lifeline Chicago, the board members, all the donors for their great generosity in sending so many presents for the little children here, for the receptions that we have at Christmas. It's been excellent. Lifeline Chicago was founded in 1993 and has a great tradition to helping all these young people, especially when they come to the White Palace for Christmas now and of course for Easter. Many, many thanks and many congratulations. Happy Christmas and a very, very good New Year. Njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Katarina, uvek dočekuje decu rečima da je Beli dvor i njihov dom, u kome se osjećaju kao deo velike i srećne porodice. I feel that they know they are coming home. Beli Dvor, the White Palace, is not just our home. It's the home for our people. It's the home for our children. It's the home where they know they are loved and they haven't been forgotten. Thanks to the Chicago office, I have the opportunity to welcome them and to give them something. My husband and I and wonderful Chicago representatives, board members here, we are all able to give these children something to take home. Tokom poslednjih 18 godina, njihova kraljevska visočanstva ugostila su više od 20.000 dece na tradicionalnim božićnim prijemima u Belom dvoru. Oni su ih uvek srdačno dočekivali, a deca su se osjećala voljeno, oduševljeni poklonima koje su dobijali. Svake godine, posredstvom Lifeline humanitarnih organizacija, donatori i prijatelji njihovih kraljevskih visočanstava podržavali su mnoge dobrotvorne aktivnosti, uključujući i ovaj poseban događaj na Belom dvoru. Humanitarne organizacije Lifeline sa kancelarijama u Čikagu, Njujorku, Torontu, Londonu i Atini naporno rade već 25 godina pod pokroviteljstvom njenog kraljevskog visočanstva princeze Katarine kako bi pomogle deci. Njihova kraljevska visočanstva posebno su zahvalna kancelariji Lifeline Chicago, koja svake godine za proslavu Božića šalje kontejnere fondaciji njenog kraljevskog visočanstva princeze Katarine u Beogradu. Odeća, igračke i mnoge druge potrebne stvari namenjene su deci bez roditeljskog staranja. Zahvaljujući velikom broju divnih donatora, koji se uvek odazivaju božićnom apelu i šalju svoj prilog, pokloni su uvek bili obezbeđeni za svu decu, uključujući i decu sa Kosova i Metohije i iz Republike Srpske. Njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina, veliku zahvalnost duguju ambasadama u Beogradu koje podržavaju ovu humanitarnu akciju, kao i kompanijama koje šalju sirotištima šećer, pirinač, brašno i još mnogo toga. Njihova kraljevska visočanstva uvek vode računa da sva deca dobiju poklone i da znaju da nisu zaboravljeni. Njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Katarina, ne zaboravlja ni decu u bolnicama i uvek ih posećuje deleći dodatne poklone. Takođe, uvek pomaže u služenju ručka koje za decu iz sirotišta obezbeđuje Junior Chef klub. Svake godine, više od 1000 dece prisustvuje tradicionalnim božićnim prijemima u Belom dvoru. Videti dečiji osmeh i radost najveća je nagrada koju svako od nas može da dobije. Zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prijemu se pridruži uvek i neko od vladika koji tom prilikom deci objašnjava značaj Božića. Uživajući u vremenu provedenom na dvoru, deca dele ove posebne trenutke sa vršnjacima iz drugih sirotišta. Kraljevska porodica obeležava Božić na tradicionalan način. Kako pravoslavni običaji nalažu,
Njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, svake godine seče badnjak u okviru kraljevskog kompleksa, a potom ga tradicionalno pali ispred kraljevskog dvora. Ove godine bio bi organizovan 19. tradicionalni božićni prijem. Nažalost, prvi put, zbog pandemije koronavirusa, u Belom dvoru neće biti prijema, ali će pokloni biti dostavljeni deci. Uprkos pandemiji, koja je donela velike promene i mnoge poteškoće širom sveta, i ove godine njihova kraljevska visočanstva, zajedno sa donatorima, nastavit će da podržavaju i pomažu deci, čineći da se osjećaju posebno. Radeći zajedno za dobrobit dece bez roditeljskog staranja, dece sa smetnjama u razvoju, romske dece, dece izbeglica, ljudi se udružuju dajući nam snagu da postignemo najvažniji cilj, da izmamimo dečije osmehe. U godinama koje dolaze, treba svi zajedno da budemo ponosni jer su nam deca bila i ostala glavni prioritet. Pozivamo sve ljude dobrog srca da nam se pridruže i pomognu da omogućimo bolje detinjstvo deci kojoj naša pomoć najviše znači. Ono što za nas predstavlja sitnicu, svakom detetu iz sirotišta može da znači mnogo, a svaki znak pažnje i ljubavi izmamit će osmehe i sreću na njihovim licima. Upravo ti osmesi najveća su nagrada za sve nas koji smo za to zaslužni.